Mintirho, ku avanyisa ka 12. Enkarhini wolowo, Hosi Heroda a sungula ku xanisa van'wana va kereke. A dlaya Yakobo makwavo wa Yohana hi fumo. Kutani loko a vona leswaku swi tsakisile Vayuda, a engeta a khoma na Petro. A ma ri masiku ya xinkwa xo kecomela. Loko a n'wi khomile, a n'wi pfalela ekhotsweni. Kutani a lerisa leswaku va n'wi rindza hi mune wa mintlawa, ntlawa wun'wana ni wun'wana wu ri ni mune wa masocha. A ti lulamisele ku humesa Petro emahlweni ka tiko endzhaku ka nkhuvo wa Paseka. Hikokwalaho, Petro a rindziwa ekhotsweni, kambe kereke a yi nga tshiki ku n'wi khongelela eka Xikwembu. Loko Heroda a ri kusuhi ni ku n'wi humesa emahlweni ka tiko, hi vusiku bya kona, Petro a etlele exikarhi ka masocha mambirhi, a bohiwile hi tiketani timbirhi, naswona valanguteri va nyangwa a va rindza khotso. Kutani, hi nomu lowu, ntsumi ya hosi yi humelela, yindlu yi tala ku vonakala. Ntsumi yi hlakahla Petro etsheveni yi n'wi pfuxa yi ku, hatlisa u pfuka. Kutani tiketana ti wa emavokweni ya yena. Ntsumi yi ku ka yena, tikhame, u ambala ni tintangu ta wena. A endlisa sweswo. Ntsumi yi tlhela yi ku ka yena, ambala ni baji ra wena u ndzi landza. Kute loko Petro a humile a yi landza, a nga tivi leswaku xana leswi endliwaka hi ntsumi hi swona hakunene xana. A anakanya leswaku xi nga va xivono. Loko va hundzile ntlawa wo sungula ni lowa vumbirhi, va fika erivatini ra nsimbi leri pfulekaka emutini. Ri ti pfula hi roxe emahlweni ka vona. Kutani va huma, va famba mpfhukanyana hi ndlela ya kona. Kutani hi nomu lowu, ntsumi yi suka yi siya Petro. Loko Petro a xalamuka a ku, sweswi ndza swi tiva swinene leswaku hosi yi rhumile ntsumi ya yona kutani yi ndzi ponisile emavokweni ya Heroda, ni ka hinkwaswo leswi tiko ra Vayuda a ri tiyimisele ku ndzi endla swona. Loko Petro a vonile leswaku timhaka ti yimile hi ndlela leyi, a ya endlwini ya Mariya, mana wa Yohana loyi a va ku i Marka, laha vapfumeri lavo tala a va hlengeletane kona, va ri karhi va khongela. Petro a gongondza enyangweni ya le handle, kutani ku ta nandza wa xisati loyi a va ku i Roda, a ta yingisela. Loko a twile hi rito leswaku i Petro, eku tsakeni ka yena a nga pfulanga nyangwa, kambe a tlhelela ndlwini hi ku tsutsuma a ya va tivisa leswaku Petro u yimile le handle enyangweni. Va ku ka yena, u ni rihuwe wena, kambe a tiyisa leswaku a nga hembi. Vona va ku, i ndzhuti wa yena. Kambe Petro a ya emahlweni a gongondza. Kute loko va pfurile, va n'wi vona, kutani va hlamala ngopfu. Yena a va khwehleta hi voko leswaku va miyela. A va byela hi laha hosi yi n'wi humeseke ekhotsweni ha kona, kutani a ku, tivisani Yakobo ni vamakwerhu ehosini timhaka teto. Kutani a huma, a famba a ya kun'wana. Loko ri xile, masocha ma pfilungana tinhloko swinene ma ku, ku humelele yini ka Petro xana? Loko Heroda a n'wi lavile a nga n'wi kumi, a tengisa masocha ehubyeni, kutani a lerisa leswaku ma dlayiwa. Endzhaku ka swona, Heroda a suka eYudiya a ngirimelela eKhezariya a ya tshama kona. Heroda a lava ku lwa ni va le Tire ni va le Sidoni, kambe vona va ta ka yena va ri mbilu yin'we. Va rhanga hi ku twanana na Blasto, mulanguteri wa yindlu ya hosi, hi loko va ya kombela ku etlela ka tiko, hikuva tiko ra vona a ri singila etikweni ra hosi Heroda. Kutani hi siku leri vekiweke, Heroda a ambala tinguvu ta vuhosi, a tshama exiluvelweni xa yena, a vulavula na vona. Kutani vanhu va huwelela va ku, rito leri a hi ra munhu, i ra tilo. Hi nomu lowu, ntsumi ya hosi yi ba Heroda, hikuva a nga dzunisanga Xikwembu, kutani a dyiwa hi swivungu a fa. Rito ra hosi a ri ya emahlweni ri andza ngopfu. Kutani loko Barnaba na Sawulo va hetile ntirho wa vona, va suka eYerusalema, va vuya va ri na Yohana, loyi a va ku i Marka.